नमस्कार। उन प्रथमते मैं सबको मेरी तरफ से रंगाली बिहू का और नया साल का एसएमएस नया साल का बधाई देना चाहता हूँ। सबको अपनी जितने भी आज बड़े हैं, बड़े को प्रणाम करो, छोटे को प्यार करो, और जो भी आपके आज बिहू देखने का दिल है तो बहुत सारे फंक्शन प्रोग्राम हो रहा है, तो बिहू देखो। हर किसी के साथ जातिगत नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्ध सब मिलके एक साथ होके बिहू को अच्छे से सपोर्ट करो, सबके साथ अच्छे से बिहेव करो। और बिहू जो है, बिहू आप लोगों का ये हम लोगों का एक जातीय उत्सव है, तो उसमें आप लोगों का एक ये है, सबका एक प्रेम का एक जो रिश्ते होता है, जो रिश्ता है, ये रिश्ता कोई बिहू के लिए ही नहीं है, ये रिश्ता हम सबका है। हम सब एक है, हम सब भारतीय है, हम सब असमीस है, हम सब बिहुआ हुसोरी दल है। तो बिहू के साथ मिले जुले रहो और आसाम में शांति समृद्धि बढ़ाए रखो। और इसी मौके से मैं पूरे देशवासी को बिहू का जो त्योहार का शुभेच्छा है, जो मैं पूरे असमवासी और सब पूरे भारतवर्ष को ये बिहू का शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ, रंगाली बिहू। तो लेट्स स्पीक विथ लाइक आसामिस एज ए आसामिस। नमस्कार। बिहुर प्रत्येकলৈ হিয়া ভৰা উলগ জনালোঁ আৰু মৰমৰ এনাৰজৰী একতাৰ এনাৰজৰীডালেৰে প্ৰত্যেকেই মিলিজুলি এই বিহু উপভোগ কৰক। আৰু বিহু আমাৰ জাতিৰ প্ৰাণ, বিহু আমাৰ প্ৰাণ, আৰু বিহুক লৈ আমি আমাৰ গৰ্বিত। আমাৰ অসম, জয় আই অসম, জয় ভাৰতবৰ্ষ, ভাৰত মাতা কি জয়। আৰু এজন অসমীয়া হিচাপে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যিমান আপুনি হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত বিহু হিচাপে প্ৰগ্ৰেম যিমান যি যায়, তো ডিস্কো হওক বাৰত হয়, তো মোৰ হিচাপত মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে আপোনালোক বিহু চাব যাওক, মুকলিভাৱে বিহু চাওক। আৰু আমাৰ যিখিনি থলুৱা ফুড কালচাৰেল যিখিনি ফুড আছে সেইখিনি আপোনালোকে টেষ্ট কৰক, সেইখিনি অনুগ্ৰহ কৰি সেইখিনিৰ লগত জড়িত হওক। বাহিৰা অলপ পিজ্জা বাৰ্গাৰ তন্দুৰী অলপ 2 দিন কমচে কম 7 দিনীয়া আমাৰ বিহু অসমত, তো কমচে কম 7 দিনৰ কাৰণে অলপ বিৰত থাকক বাহিৰা প্ৰডাক্টৰ পৰা। নিজৰ ফুড প্ৰডাক্ট, নিজৰ গৰ্বিত যিটো তেল পিঠা, বিহুৰ যিখিনি খাব লাগে, যিখিনি আমাৰ ফুড আইটেম আছে, সেইখিনিক লৈ পেলাই নিজৰ জাতিৰ নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰডাক্টখিনি লৈ পেলাই আপুনি গৰ্বিত হওক, আৰু সেইখিনিক লৈ পেলাই এইকেইদিন অলপ চলক, নিশ্চয় ভাল পাব এজ এ বিহু ফেষ্টিভেল, এজ এ আছামিজ। চ' লেটছ বি বাই বাই, টেক কেয়াৰ, চি ইউ এগেইন, অলৱেজ।